Bog svima, danas ćemo u sklopu platforme Mentalna higijena razgovarati s nekoliko influencera koji će izvući pitanja na temu mentalnog zdravlja i toga koja su njihova iskustva, pa vjerujem da vas zanima što imaju za reći. Kako se nosiš s pritiskom svog posla i svakodnevnih obaveza? Imaš li neke mini trikove koje bi mogli poslužiti drugima? Pa kod mene je definitivno organizacija najbitnija, odnosno ključ svega. Nekakav moj savjet je napraviti nekakve planere, kalendare na kojima si pišemo obaveze, tako si na primjer ja radim. I onda mi jednostavno ujutro se dignem, pogledam, aha, danas imam to i tako mi je na taj način lakše funkcionirati i obavljati sve na vrijeme. Ti zapravo imaš 2 posla, je li tako? Zapravo 3. 3? Ok, to je kao da si u školi i onda imaš još izvan nastavne aktivnosti. Tako nekako. Jel se sjećaš što ti u to vrijeme pomagalo? Jesi isto bila organizirana ili ti je trebalo vremena da to naučiš? Pa u to vrijeme mama mi je ta bila koja me vodila svuda, kao sad ideš na to, sad to, ali sad kako sam starija, u početku dok sam krenula sa svim aktivnostima, bila je svega i svačega i zaboravljala sam, ali onda sam počela raditi taj kalendar i onda mi je to uveliko pomoglo i sad je evo super. Tebi je to došlo spontano, ali u biti kad netko ima problema s organizacijom i kaosom, ono što često pomaže u tome i da bolje postavljamo ciljeve i da radimo stvari efikasno je organizacija, pa mi je super da je tebi to došlo nekako prirodno, da ti to pomaže, ali vjerujem da je iziskivalo puno vremena i pogrešaka i učenja. Pa naravno, to je definitivno bilo je u početku i da sam, kažem, i zaboravljala i da sam krivo zapisala, dan pogrešiš i to je već velika stvar, tako da nekako s vremenom sam se naučila da kako funkcioniram ja i kako funkcionira cijeli moj kalendar. Nekad si znam staviti nekakve tipa porukice da to bude sve nekako meni lakše pamtljivo. Naravno svako si može nekako za sebe složiti. Si pišeš na papir ili imaš na mobitelu kalendar? Na mobitelu, zato što mi je uvijek je sa mnom, dok na primjer da imam papir, možda ga nekad zaboravim, odem negdje, nisam ga uzela, onda joj šta ide sad, a ovako na mobitelu mi je uvijek, tako mi je nekako najjednostavnije. Super. Ajde da vidimo šta je tebe dočekalo. Koji papirić me dočekao? Da. Imaš li neke svakodnevne sitnice koje ti čine sretnim i koje ti pomažu da prebrodiš eventualne teške periode? Na sreću da. Svakodnevno nekoliko puta. Nešto što mi može i popraviti loš dan i dobar dan učiniti još boljim, to je svaki put kada izađem sa Mateom i sa Milki, sa malim psom i sa ženom van prošetati, bilo to na 5 minuta, na 10 minuta ili na sat vremena, neka duža šetnja. Pomogne mi da se resetiram, da si vratim misli u nekakvi hod u kojem su bili, da pogledam stvari iz neke druge perspektive u šetnji dok pričamo. Mateja mi pomogne da neke stvari možda drugačije pogledam ili shvatim, a onda još na kraju tog svega vidim i Milki kako se igra i kako je doslovno bezbrižna u životu i sve što radi je zabavlja se i onda se uvijek vratim iz problema u ono što me zapravo čini sretnim. Zapravo, ono što čujem su fizička aktivnost s jedne strane, isto, razgovor i ovi neki veseli, spontani trenuci, imaš kućnog ljubimca, očito, tako da je to nešto što te veseli, isto tako. Da, fizička aktivnost je obavezna, zato što sam u 4 zida zatvoren 24 sata dnevno skoro, samo sjedim i tipkam i to ni sunca ni mjeseca nekad ne vidim i onda stvarno to što izađem van i što i udahnem zraka i zapravo vidim život nekim drugim očima nego što je to kad gledam samo na monitor. To mi stvarno jako pomogne, a i potrebno imati nekog sa strane da ti nekad pokaže stvari iz druge perspektive, da ti shvatiš da nije to kao oni konji što imaju na glavi, gledaju samo naprijed, ima i lijevo i desno, ima stvarno prekrasnih stvari koje ih možeš vidjeti sa drugih strana. Sad razmišljam, ti si u braku, pretpostavljam da ste neko vrijeme skupa bili prije braka. Vjerujem da puno mladih s kojima se ja susrećem ima nekih poteškoća i u odnosima. Šta tebi pomaže da možeš čuti šta ti ona ima za reći, odnosno da ne gledaš samo tako, nego da budeš otvoren, da čuješ njene savjete? Samo prihvaćanje to da je ona tu, da me vjerojatno voli više nego što volim ja sebe u određenim trenucima, da ja
ću nekad sebe i gledat krivo i neke si stvari staviti kao da sam napravio lošu stvar, a ona će mi uvijek ići iz dobre perspektive sa dobrim smislom i reći mi da idemo u nekom smjeru kako ćemo popraviti situaciju. Jasno, to se nije dogodilo nakon mjesec, 2 ili 5 ili 3 godine, dogodilo se jako puno truda, rada, komunikacije, jako puno loših i krivih situacija možemo doći do one prave. Trebamo vidjeti jako puno onih gusjenica da bi vidjeli leptira kako izlazi. Da nešto vidimo, da vidimo tu situaciju i da ona postane sretna. Kužim, jel to govoriš i o vašem odnosu, u smislu da nisi uvijek mogao čuti to što ti je imala za reći, ili govoriš o tome kako je tebi potrebno vrijeme da to čuješ? Treba mi dugo da čujem i sam sebe i ono što mi drugi pričaju. Ja imam neko svoje viđenje koje si zacrtam u startu i onda tako radim sljedećih pola godine. I sam znam možda da to nije to. I onda treba, i kao što ljudi idu u teretanu, po 3 godine i svakog novog ponedjeljka idu na dijetu i vježbaju, nekad je potrebno samo vrijeme da nešto klikne u glavi i da to bude taj trenutak kad si nešto odlučio promijeniti. Tako da ne može se sve dogoditi s prve, nekad je potrebno i tog plesanja naprijed-nazad da bi došli do pravog trenutka. Meni je zapravo super to ovo što govoriš, znači da su greške dozvoljene i mislim da je to nekako važno. A drugo, da je važno biti strpljiv, da se ne mogu neke stvari dogoditi odmah. Greške su krucijalne po meni. Mislim da bez greške se ništa ne može dogoditi. Ja i ovaj kanal koji sam izgradio je isključivo na greškama. I u život sam krenio sa 0 znanja i onda sam na greškama zapravo i učio. Ne mora se sve naučiti iz pogrešaka, ali jako puno toga zapravo dobrog izađe iz njih. Jesi to znao kad si bio mlađi? Ne, mrzio sam griješiti i sad malo mrzim griješiti, ali sad bar shvaćam da će na kraju možda nešto dobro izaći iz toga. Ovo baš mi je super da si zapravo to spomenuo, jer mi se čini da nema rasta bez pogrešaka. Koliko god nam to svima bude nekad teško. Teško je prihvatiti pogrešku, ali postaneš jako velika osoba ako shvatiš da iz nje možeš nešto na kraju naučiti. Super, da, slažem se. Da vidimo, Ema, tvoje pitanje. Može. Kaže ovako, što bi poručila mlađoj sebi koja možda tek kreće u srednju školu ili počinje se baviti ovim poslom? Koji savjet bi joj dala kako bi se bolje nosila sa svojim emocijama? Ja bi sebi dala savjet da radim uvijek onako kako osjećam i da uvijek slušam sebe i nekako di me srce vodi i mislim da sam od početka i u srednjoj školi kad sam se krenula baviti, to jest čak krajem osnovne kad sam se krenula baviti s ovim svim, uvijek nevezano za sve komentare i što su možda moji bližnji rekli i što su ljudi online pisali, uvijek sam radila kako sam ja mislila najbolje, kako sam se ja osjećala i nekako savjet koji bi si sad dala je da uvijek nekako slušam taj gut feeling koji svi mi imamo u nekim tim situacijama i da će sve ispast kako treba. Kako te ja razumijem je zapravo da dosta vjeruješ sebi, ne propitkuješ to nego imaš povjerenje. Mislim, u isto vrijeme da se zna, jako puno puta sam nesigurna u svoje odluke i ne znam, ali opet kad se sjednem sama sa sobom i vidim, dubinski znam šta stvarno želim i kojim putem želim ići, što želim odraditi i kako napraviti, tako da definitivno vjerujem da u sebe i nekako idem s tim. Zanimljivo mi je ovo što si rekla da si oduvijek imala taj osjećaj koji si prepoznala da je to sad ispravno za tebe. Da. Kako si to znala tad kad si bila mlađa? Zato jer je taj osjećaj postoje samo u nekim situacijama. U puno ostalih situacija nekih životnih sam bila jako i povučena i nesigurna, ali zato kad je došlo nešto u čemu sam se ja pronašla i nešto što sam ja vidjela da se meni sviđa i da se time želim baviti, onda sam vidjela da postoji taj osjećaj i da postoji to nešto što te vuče, što te gura i jednostavno zbog toga što u mnogim situacijama nije postojao taj osjećaj, kad se on pojavio rekla sam aha, tako uvijek bi zapravo trebalo biti za sve. To je zapravo to što osjetim kad mi nešto paše. Da. Meni se sviđa to što si rekla zato što
nekad kad ne nađemo nešto što nam paše, pogotovo sad kad gledam i djecu i mlade, onda misle da su pogriješili ili da je sve promašeno, a zapravo je važno tražiti kad ćemo doći do tog osjećaja. Apsolutno. Ja sam, kad sam krenula u 7. osnovne, ja sam stvarno bila mala, tako da daleko od toga da sam se tad pronašla, nisam se, ja mislim, pronašla ni sad. Mislim da se svi mi uvijek tražimo, konstantno cijeli život i da se neka naša mišljenja i gledanja stalno mijenjaju. Tako da pokušala sam puno stvari i onda sam pokušala jedno, možda nije uspjelo ili mi se jako sviđalo pa nije uspjelo pa nije išlo pa sam odustala ili sam krenula u nešto pa sam vidjela da nije to pa sam isto tako odustala, tako da nije uvijek kao sad da ne bi zvučala da osjetiš to i samo kreneš i dođe se do svega. Puno je tu pokušaja i promašaja i svega dok ne nađeš nešto kako treba biti. Super. Meni je super ovo da vjeruješ sebi i ja mislim da je to jako važno. Da, također, slažem se. Što tebi pomaže da se nosiš sa stresnim situacijama? Kako se nosiš s negativnim komentarima na društvenim mrežama? Pa definitivno dolazim u stresne situacije kad su neke promjene u pitanju ili kada su kraći rokovi. Najčešće na to utječem sa fizičkom aktivnošću. Volim trening i on me jako opušta. Kad dođe do stresa, stanem na loptu, odem na nogomet ili u teretanu i onda je sve bolje. Jel ti uvijek pomagala fizička aktivnost ili si to nekad kasnije otkrio o sebi? Od malena mi je pomagala, bio sam hiperaktivno dijete i roditelji su me na sve doslovce upisivali. Nakon par treninga od stolnog tenisa do gimnastike, karatea, nogometa, došao bi doma i šutao loptu od zid. Jednostavno tako je bilo kroz cijeli moj život. Trening me ujedno i ispunjavao i smirivao. Mislim, to je super da znaš koji je tvoj ispušni ventil, jer nekome pomogne neka lakša aktivnost, ali ti si zapravo tip osobe koji pomaže to da je jako aktivna. A ovaj drugi dio, negativni komentari na društvenim mrežama, kako se s tim nosiš? Pa sad se definitivno nosim drugačije nego što sam prije. Na početku sam znao ulaziti u razgovore, bilo je situacija gdje ulazim i u konflikte, gdje pokušavam objasniti ljudima zašto nisu u pravu, zašto je ovaj video dobar, da sam ja u pravu. Ali s vremenom postaneš imun. Neka stvar je situacija da ti bude stalo do samo mišljenja ljudi koji su bliski i naravno roditelja, djevojke. To je to. Si shvatio zapravo da ovi ljudi koje ne poznaješ nisu toliko bitni da bi njihovo mišljenje uzimao u obzir? Da, doslovce to. Znači, ne mogu ja nekog uvjeriti da misle drugačije i ne mogu oni mene uvjeriti da ja mislim drugačije. Jako teško, jel? Mislim, kako ti je sad? Koliko često, sad kad si prestao to raditi na taj način i govoriti ovo što ja radim je dobro, kako ljudi ti sad dolaze, kako ljudi te prate, koliko se suočavaš sad s negativnim komentarima? Pa, negativnih komentara sad nema puno, nakupio sam neku tu bandu ljudi što voli moj video i što često nešto mi komentiraju, većinom je sve pozitivno. Stvarno, trenutno ne vidim loše komentare, naravno da se tu nađe neki, ali ignoriram. Kao što rekao, ne mogu utjecati na ljude. Možda su krivo ustali iz kreveta, možda su jednostavno negativni, ko će znati. Meni je super da to ne shvatiš osobno, odnosno da taj njihov komentar nije nešto što govori o tebi. Imam osjećaj da to više govori o njima, bilo da su krivo ustali ili su samo taj dan bezobrazni i neugodni, što ih nikako ne opravdava, ali mi je super čuti da to ne doživiš osobno. Da, sad više ne. Prije mi je bilo kad sam bio nov u tom, bio sam skroz, zašto su oni takvi, pa ja njima moram objasniti. A kao što rekao, s vremenom postaneš mudri, postaneš pametniji i jednostavno imun na neke stvari. Ok, ali i tebe je to diralo, ali onda te prestalo dirati i spomenuo si ovu podršku koju imaš. Ko ti je najbliži? Definitivno moja djevojka. Ona je sigurno najveća podrška. Mislim, govorim stvari i prijateljima i naravno roditeljima, ali s djevojkom dijelim sve i razumijemo se skroz. Super. Da. Zapravo, ono što ja čujem da je tu uz fizičku aktivnost i puno nekih drugih stvari. Od toga da imaš bliske ljude s kojima možeš pričati do toga da si prestao uvjeravati druge ljude da je to što ti radiš dobro. Pa si onda samim time iskupio oko sebe ljude koji vide da je to što ti radiš dobro. Naravno. Treba imati tu neku grupu ljudi koja pozitivno utječe na tebe i koja je relativno, kako da kažem,
relativno vaša mišljenja su slična i vidiš da ono što ti govore je dobro za tebe, da ti ne žele loše, jel? I treba se okružiti takvim ljudima i jednostavno tako ćeš dati svoju najbolju verziju. Ja znam da nije baš nekad lako pričati o ovim temama, a baš ste bili jako otvoreni, tako da hvala vam. I nadam se da ste svi vi koji ste gledali čuli nešto korisno i za sebe. A ako imate problem o kojem želite razgovarati, uvijek možete nazvati Hrabri telefon. Bez obzira na to imali mali problem ili neki veliki, tu postoje ljudi koji vas mogu slušati, tako da javite se jer stvarno niste sami.